Iki ni igice cya kabiri cy'abari Uganda Kitugumu mu majyaruguru ya Uganda bari kuvugana na perezida nyaperezida bashize imirongo yabo kuri satelite za ruda baregeye neza nabo na perezida wa ruda tuba twavugusa umuti ku isi yose kuri satelite za ruda ntitwikoraho ureke akomeze ijambo rye arikomereze hano. Igice cya mbere kiri hasi kuri TikTok, bazakirebera no kuri YouTube no kuri Facebook, birakurikirana. Murakoze cyane. Tuzajya tuvugana nta kibazo, uzajya guha nk'uwo mwanya nkutega amatwi. Yego yego. Iby'u Rwanda twumva ko twayobora yego u Rwanda cyane nka miliyoni none rero yego abagushyigikiye ngo muri Uganda ni benshi. muri Uganda yose, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba no rwagati, mu murwa Kampala, bose barashigikiye. N'ababa muri diaspora bose, abagande bose barashigikiye. Yego yego. Yego birumvikana n'abakigera mu mahanga bose kuko bagenda bazi barafinda, n'abataramumenya iyo bageze mu mahanga barababwira perezida nyaperezida musize ameze ate, umusaza w'umunyapolitiki mwiza w'amahoro, umuruda mukuru, nawe ukamumenyera. Umunyarwanda yego original njye nkumenye ndi Uganda. Warakererewe, uburyohe bw'ibihekane bwaragusize, we waratsikanywe muri make. Ariko tubwire gahunda zawe zo duteguriye. Ni impamvu nziza nyinshi 200 zayobora Repubulika y'u Rwanda neza cyane nta nkomyi. Ikintu waduteguriye ku Rwanda icyo nifuza no kwadushyiraho urwuri. Yego, no kubakurira imisoro ku butaka no ku mazu, n'abakene tukabakurira imisoro nabo bagatera imbere. Birumvikana amakipe yose tukayateza imbere, tukayubakira ibibuga byose, tukazamura n'abanyempano. Yego u Rwanda ukarurugira neza. Kubera ndi rugira w'u Rwanda nzarugira neza, nige rugira w'u Rwanda amateka yababwiye. Rwatubyaye yego nyine abo ngabo bose barutanga ni benshi muze abonze ni benshi. Yego ndari kwivuga ariko azakuvugisha ukwaho. Sawa sawa. Yego nkuvugishe ngukeneye kandi wumve iki kiri ku Rwanda nawe uzansubiza. Sawa sawa. ubwo uzansubiza isaha n'isaha ku yindi. Ijoro ryiza. Sawa. Zirakoze nutsubiza niho tuzavugana. Sawa sawa tuzavugana. Mugire ijoro ryiza muri Uganda hose. muhumure tuzakora umuti. Yego yego, nawe utunzwe mikoro, ijambo ni iryanyu, nta mpungenge. Yego yego. Uraho umusaza barafinda perezida nyaperezida, turagukunda kandi turakwifuriza amahoro. Yego yego, natwe nuko turagukunda, turagira ngo uzayobore u Rwanda neza. Yego yego musaza, nzabikora neza. Urushyire ku murongo, abanyarwanda bose bacyure. Yego yego, ubusabe bwanyu bufite ishingiro koko. Kandi abafunze ubaho bafungurwe. Harimo yego yego, hanyuma abantu bafunze bazira akarengane. Reba nk'umuvandimwe wacu Karasira bamujijije ubusa kubera kuvuga ibitagenda neza nibyo yazize. komeza, ijambo ni iryanyu. Yego yego, ngo nibyo yazize kuvuga ibitagenda neza. Yazize kuvuga, gusobanura ibitagenda mu Rwanda, mu baturage no mu gihugu muri rusange. Urumva muzeye barafinda. Yego yego, turagukunda kandi turashaka igihugu cyacu kizatera imbere.
yego kigomba gutera imbere mu buryo budasanzwe. imyaka 5 n'abandi baze bayobore. Yego 5 ntarengwa. Nibyo dushaka. Yego ubusabe bwanyu bufite ishingiro 100%. Ntabwo dushaka ko abantu bajya ku butegetsi bakabugundira. Byo kugundira biveho. Bakigira Imana. Bagashaka gusimbura Imana ngo bari hejuru y'Imana. Ibyo turabikuraho. Nta mukuru utagira mukuru we. Imana ikuriye bose twese hamwe. Imana kandi ari ishobora byose. Yego niwe mugenga wa byose. Iyo fatishije ko tukagarura n'ubwami bwacu nabwo bukagaruka i Rwanda, tugatera imbere, tukabana neza n'ibihugu duturanye, tukabana neza twese, tugatera imbere, tugahahirana mu mahoro. Igicumbi cy'umuco kikubahirizwa, kikubahwa bose n'umuco, abakuze n'abakiri bato bose bakawugenderaho ukabagenga. Kandi udusurize First Lady, kuko nawe First Lady w'Abaruda arahabaye ngo kuko nawe aho ubutari abahari. Abakwakwanya bidasanzwe bikaze cyane. Imana ibanga bakobwa 5 n'abahungu 5. Ngo Imana amahoro n'imigisha. Sawa kuri twese hamwe. Muze barafinda ufite abana. Yego abana banga. Abakobwa 5 n'abahungu 5. Abana bazikeneye kubamenya, twumve ko wayobora neza nka Perezida Paul Kagame. Oya twe turezeho, twe tuzakora ibintu neza cyane kandi kijyambere, harimo ubwenge, ubuhanga, ubushakashatsi, ubumenyi n'ineza kuri bose, apana kuri bamwe. Dukunda bose, twe turi ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo n'umurava, no gukora cyane nk'inganda, no gusimburana ku kazi, apana kwitesha abantu ubushomeri n'amagereza, no kutiga kw'abakene kwa bamwe. Byinshi byose tuzabivugurura, ibitagenda mu Rwanda tubikomeho amapine, nabyo dusunikeho kidogo byihute bigende. Numvishe ngo uri umusazi. Barakubeshe ubuso. Mukeba wanjye niwe wumvuganira. Wigeze wumva ari Abaruda babivuga cyangwa ni mukeba wanjye w'umwe FPR Inkotanyi? Icyo kibazo wakibaza Imana yandemye. Nawe wowe uko wiyumva wumva umerewe ute ubu ngubu? Wumva umeze ute wowe? Uzansobanurira ako kantu. Barakubeshe. Icyo nkubwira keretse ari njye ubikwibwiriye ko mfite ikibazo, ariko mukeba wanjye ntabwo ari we usobanurira. Nawe umwanzi wawe ntabwo ari we wasobanura uwo uri we n'icyo uri cyo. Icyo nawe wakirebera mu kirahure. Barakubesha, baragutekinika. Abo twarabafinduye, n'isi yose yamaze kubafindura. Ubwo ndenda gutaha mu Rwanda. Uzaze wambaye rasora ahubwo. Ubwenge mfite njyewe mfite indangamuntu, ufite kuzagutura. Uzabikore nta kibazo. Imburu yamamaza kandi tugutore nk'Abanyarwanda. Umwaka utaha 2023 na 4. Ubu turi 23. Ubu mu kwa 6 umwaka utaha muri 2024 nibwo icyo gikorwa kizakorwa mu Rwanda, twiyamamaza no mu mahanga hose. Abagukurikiye ni benshi. Yego. Kuri ikibazo mu Rwanda sindumva uvugwa. Batakubesha. Nge ndazwi no ku isi yose, igihugu ku kindi, ibihugu 55 muri Afurika byose ndazwi. N'ibyo mu Buraya, muri Amerika zombi, Aziya, ibihugu byose za Australia, imigabane yose, umubumbe wa rurema wa Nyagasani ndazwi. Uri Umunyarwanda, uri Umugande? Wowe se kuri aho uri Umugande? Nanjye ko
wenda nshobora kuba ndi muri Kenya naba ndi umunyakenya, umunyarwanda yemerewe kuba hose ariko bitamukuraho ubunyarwanda.